ni ukuvuga ngo umubiri wishakamo ibisubizo ukaribera ama energy ziriya mbaraga zituma umuntu aresista. Ni ukuvuga ngo iyo uri stress isukari zizamuka. Nacyo twavuze ngo bari abagwayi bama diabete, abantu bafite diabete, ikibazo cy'isukari, iyo agize stress ni ukuvuga ngo isukari zizamuka mu rwego bene urunguru batakontorora, na insuline bamutera ziba zikihaye zireponda. Rero ikintu cya gatatu nari mvuze ni ukumuwapeza, ni ukumubwira ngo manura isukari, ni ukumanura isukari yuko iba yazamutse, ibiri mu rwego rwo hejuru, isukari iba yazamutse, tansiyo iba yazamutse. Nabonye umuntu umwe mu ikanisa abwira mugenzi wiwe barabayumva, amubwira ngo umwe yaza atera za haleluya uwundi ashaka gukomanta, noneho wa wundi utera za haleluya asa n'uteje akajagari, wa wundi ushaka gukomanta yamubwira ngo manura isukari mize. Hello guys, amakuru mufite, mumeze neza? Turabasuhuje aho muherereye, tubifuriza ibihe byiza, murakomeye, natwe turaho tumeze neza, turashima Imana ihaye iduha kurangiza umwaka amahoro. Namwe turabifuriza umwaka musha muhire, tubifuriza na Noheli nziza, mukomeze Yesu avukire mu mitima yanyu. Turabakiriye cyane, turabiyegereje cyane hano kuri channel yacu, channel yanyu SPC Official, ngo mwiyumve mwegere, Imana iraduhera umugisha mwinshi. Hanyuma turagarutse, dufite wa mutumirwa wacu duhorana hano buri gihe, noneho simubwira ngo yivuge, nabangiye kumugora kuko yagiye yivuga mu biganiro byinshi biri imbere. Ubwo ushaka kumumenya utamuzi asubira inyuma gatoya mu biganiro biri inyuma, arahita amubona amwumva. Hanyuma turasaba n'abadukurikirana bataradukandira subscribe, ntaco bitwaye, nta munota byagufata, ni umusegonde, reka tuvuge ngo ni umusegonde kuko nuko hakanda gusa ibintu bikaba birarangiye, ukaba ubaye umwe muri twebwe cyangwa se umukunzi wacu, tukaza dushiraho ibiganiro ubibonera ku gihe. Rero turashimira cyane abantu bakomeje kutwereka urukundo, sinabona uko mbivuga, ndabashimiye cyane. Aho ngeze si ku bwanje ni ku bwanyu, kuko ni mwebwe mwankandiyeho, ni mwebwe mwanshigikiye, ni mwebwe mwantejeje imbere. Ndashimira Imana yo mu ijuru yabikoze, ikabona ko muri iki gihe ca none nzaba mpagurutse muri ubu buryo, inshigikiza abantu bayo ari bo mwebwe. Rero Imana yo mu ijuru idakiranirwa ibampere umugisha mwinshi. Hanyuma mutumirwa wacu turakwakiriye. Murakoze cyane kutwakira no kuri channel yanyu. Ikaze ryinshi cyane. Mugize neza namwe. Sawa, reka ube nkusuhuza abakunzi bacu bari banagukumbuye. Twari tugize nk'iminsi hariya. Hari haciyeho nk'iminsi. Reka turamutse abakunzi, nabifurize n'umwaka mwiza, ndore ko ararangiye banyu b'icano yanyu SPC Official, aho bari bose turabaramukije kandi turabifuriza kurangiza umwaka neza. Yego. No kwitegurira kandi uwundi, ariko ndavuga kuko aha le 25 hazaba hariho Noheli. Abantu bongere bategura imitima kugira ngo Yesu abone ahavukira. Imitima yacu tangira itegura icumbi ry'umwami Yesu, kuko ni igihe cyo kugira ngo atuvukire umwana w'umuhungu, ariho agakiza kacu kahereye. Nibyo Yesu yaravutse, ariko destination urugendo rwe rwagaga ku musaraba, yazerekeza ku musaraba, mission yiwe yari kwisha. Rero ntiyagomba kujiri yatavutse, yari akwiriye kuvuka. Imana iri kumwe natwe, niko bisobanura ngo ni Emmanuel, sobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Imana mu kudukunda rero yiyerekaniye umwana wayo, ishusho y'Imana itagaragara yagaragariye
muri Yesu Kristo. Amen. Noneho niho mvuze ngo twongere, Yesu yaravutse n'ibyo, ariko no gusubira kongera gutekereza kuri kiriya gikorwa, tukamenya misiyo yari izanye Yesu kwari ukuducungura. Rero abantu bose turabifuriza mu by'ukuri kurangiza umwaka neza, gutangiza uwundi neza, Imana kubagirira neza, kuba mu byabo no mu babo, bagakomeza kuba amahoro. Tunabifuriza Noheli nziza. Twamaze kuyibifuriza ndetse n'umwaka musha muhire wa 2026. Mu by'ukuri turawifuriza, igisigaye bakomeze bakora ibisabwa, biyabone kuri channel yanyu. Nibarangiza baza batanga commentaire n'ibindi byose biri baza bakora, like, share, byo byose babikore kuko ngira ngo niko kubateza imbere cyane. Bagende bazadukandiraho, batereho commentaire, batubwire uko babona ibiganiro byacu, baduhe n'ibitekerezo, nabyo tuba tubikenewe kuko umutwe umwe wibwira ibisazi, ariko iyo ubonye abantu baguha ibitekerezo bituma utekereza neza cyangwa ugatanga ibintu byiza. Abafite nabo ibyifuzo batubwira batwifuzaho ubufasha, batubwira kugira ngo icyo dushoboye tukibafashe. Rero kazi cyane. Hanyuma uyu munsi ndifuza kuganira ku bijanye na domene yawe y'umupsikologe. Topic y'uyu munsi ni ukuvuga ngo ubufasha bw'ibanze umupsikologe akora. Ikintu cya mbere mufasha abantu iyo babituye, iyo babakeneye, iyo abantu bagize ibibazo bakabazaho, ubufasha bw'ibanze ni ubuhe mutanga? Ni nk'icyo ngicyo nifuje ko twinjira muri domene kazi. Karibu cyane. Murakoze cyane, namwe tubashimire. Birashoboka ko nyine iyi domene wenda umaze kuyikunda, hari n'ibindi byinshi twoganira. Ni nk'aho umaze kuba umupsikologe nawe. Kenshi nza numva undoza muri ibi cyane, ariko nanje kuko ari byo nize ndabikunda. Rero urakoze cyane, uravuze ngo tuganire ku bufasha bw'ibanze abapsikologe batanga ku muntu wenda uba ufite ikibazo, ingorane zo mu mutwe, wagwaye, wahungabanye. Rero mu gifaransa barabyita ngo ni premier secours psychologique, PSP. Noneho ni nka kwa kundi no muri medicine isanzwe hari icyo bita ngo ni amaswe de base. Uri mugwayi yageze kwa muganga, habe niyo waba bashaka kugira ngo bamukore operation, hari ibintu by'ibanze baheraho. Ushobora gupreleva, gufata ziriya signe vito, bakumva eske temperature imeze gute, tension imeze gute, ni ibintu byinshi bagenda baverifiya. Noneho nimba hari n'izindi swe corporate bashaka gukora bakazikora. Nimba ari gutangira kumufikisa muri ya katetera baza gukoresha, ufite n'ibintu nyine umuntu yashitse by'ibanze baheraho gutegura kugira ngo haze kuza gukorwa nyine les soins proprement dit. Hanyuma rero natwe abapsikologe nubwo abantu bavuga, ariko natwe tugira icyo bita ngo ni le premier secours psychologique, ibyo bita PSP. Ni ukuvuga ngo umuntu uri mu kibazo, umuntu dushake dufata ihungabana, umuntu wagize ikibazo cy'ihungabana, ikintu cya mbere dukora ni ukumusekiriza. Ni ukuvuga ko umuntu wenda yagize ikibazo, cya kibazo agize rero aje kukwitura nk'umupsikologe. D'abord nuko ubanza kumushira mise en confiance, mise en sécurité, noneho ukaba ugiye kumwakirira ahantu yumva ko nta komboraho, nta menace yahura nayo. Urumva? Umuntu ntiyoba yahungabanye, nawe nuza kumwakira usubira umwakirira ahandi hantu yasubira hamuhungabanya kandi davantage.
icyo ni ikintu cya mbere abapsikologe bakora iyo umuntu ahashitse wenda udahungabanye n'iyo mise en confiance ni uko umwakira neza akeye kandi ugahita umubwira ati tugiye kuganira ndi umupsikologe nza mfasha abantu bafite izi ngorane n'izi kandi rero ibyo tugiye kuganira ni hagati yanje nawe iriya twita ngo amaprincipe de confidentialité iriya banga tugomba gukoresha iyo dufasha abantu hanyuma rero icyo kihavuye ni ukuvuga ngo ikintu cya kabiri ni ugutrankiza umuntu ni ukumukalma urumva n'umuntu uba wamaze kuba agite icyo gihe rero urabanza kwanza ukagerageza kumuturisha agatuza ugerageza kugira ngo za inquiétude afite ryahungabana rigabanuka icya gatatu nicyo bita apaisement twagiye tubivuga igihe twaganiriye ku bijyanye na stress twavuze ko stress ni igisubizo umubiri uzutanga haba ari mu buryo physique cyangwa psychologique gituma d'abord hariho phase d'alarme noneho umubiri urafata aya maso tubonesha arahita afata les signaux akazohereza muri cerveau nayo igahita itangira kwinterpreta kuvuga ko habaye ikibazo hanyuma icya kabiri nicyo baza bita ngo ni phase de resistance ni ukuvuga ngo umubiri wishakamo ibisubizo ukaribera ama energy ziriya mbaraga zituma umuntu aresista ni ukuvuga ngo iyo uri stresse isukari zizamuka nacyo twavuze ngo bariya abagwayi bama diabete abantu bafite diabete ikibazo cy'isukari iyo agize stress ni ukuvuga ngo isukari zizamuka mu rwego bene urunguru batakontorora na insuline bamutera ziba zikihaye zireponda rero ikintu cya gatatu nari mvuze ni ukumuwapeza ni ukumubwira ngo manura isukari ni ukumanura isukari yuko iba yazamutse ibiri mu rwego rwo hejuru isukari iba yazamutse tansiyo iba yazamutse nabonye umuntu umwe mu ikanisa abwira mugenzi wiwe barabayumva amubwira ngo umwe yaza atera za haleluya uwundi ashaka gukomanta noneho wa wundi utera za haleluya asa n'uteje akajagari wa wundi ushaka gukomanta yamubwira ngo manura isukari muze mbese manura isukari tuza tekana umuvuduko wagize ofete umuntu nyine uri su stress cyangwa uri traumatize wagize ikibazo cyose ni ukuvuga iki tansi irazamuka isukari irazamuka icyo gihe rero ikintu cya gatatu psikologe bahaye akora ni ukugerageza kumuwapeza kumumanura mubwira ngo tuza tekana ugerageze rero kureduire zijya inquiétude zitaza kumutera ibindi bibazo icya kane nicyo bita soutien émotionnel noneho na soutien social soutien émotionnel ni gutuma umuntu yaje akararira sibyo kandi twe dukenera ko arira kugira ngo yidesharge ariko kumwereka ko muri kumwe ushobora kumuheza nkamushwara papier mushwara wenyine yihanagura ushobora kumuha nk'amazi kugira ngo amwe umutima ugerageze nko kumanuka kuko mu by'ukuri aba yagize na biriya bintu by'amapalpitation cardiaque umutima uba utera cyane icyo gihe rero kandi nawe icyo gihe ukagerageza abapsikologe tweza tubwira mu kibazo kugira ngo twirinde natwe ingaruka zo tubaho ko tutagomba kuba turi sympathique mu kibazo cy'umuntu hari icyo bita la sympathie n'icyo bita empathie ni ukuvuga ngo la sympathie ni igihe umuntu afite ikibazo cyamubabaje nawe ukababara nk'uko yababaye kurabyumva ariko kuko tuba twakira abantu benshi nka kujya tuvuga ngo abaganga ntibagire ubushishi nta mpuhwe ntaki iwe aba azi ko agiye kugufasha nubwo akubaga nubwo akubabaza ariko karakuvura kandi we ntabwo aba akibona ngo bimukange natwe abapsikologe rero kugira ngo tutaza gufata bya bibazo by'abantu bose tubyishiremo umuntu naza kubwira yagize ikibazo kimeze gutya ubabare nawe uhite wishyira muri place yiwe utangire kubabara nkawe icyo gihe tangire kurira icyo gihe urumva ko
yurizeho seropire kuko nimba murize ninde wowe ubwifashije undi tiwombwira ikibazo cyawe ukeneye ko ngufasha kukurarira ngomba kugufasha kumva ikibazo wagize nanje nikinafekta omeme degre nkawe karira seke ya séance zabiba interrompi ushobora no kwa muhaguruka avuga ati uyu waramfasha iki ariko mu by'ukuri badusaba kuba turi dukoresha ikintu bita ngo ni empathy ntitudevelope la sympathie ariko ahubwo tukagira icyo bita l'empathie ni ukuvuga ngo ni ukumva ko umuntu ababaye ariko ntiwamubabara nk'uko ababaye sevura ubyerekane kuko uri kumwe nawe ariko ntiwamuresanta les mêmes douleurs les mêmes émotions kuko we ntuziresanta kuko ni benshi wakiriye uyu aragiye haje uwundi aragiye urumva wewe ntiworara mu minsi mike ihahamuka uba warigize kuko wewe wafashe bya bibazo by'abantu byose byishiramo urumva rero icambere niyo soutien émotionnel umuntu ukararira ni byiza ko tumureka akarira ariko byibuze tumwereke ko turi kumwe ufata nka moshwari ukamuheza wenyine akiyeshuya les larmes cyangwa ukamuheza no niveri y'amazi iramuapeza ikigira kabiri rero le soutien social ni ukubwira umuryango ikibazo umuntu yagize noneho kugira ngo nimba afite inshuti zigaragara za nshuti rero zimube hafi zimwegere les collègues les amis les membres de famille kuko umuntu yari muri afite souffrance hari ikibazo agize iyo abonye inshuti bimuheza confort bituma humurika kumva ko ari kumwe na runaka naka yahageze ni inshuti ijambo ry'inshuti riza ari gukomeza hanyuma icya gatanu aricyo cya nyuma ni orientation ni ukuvuga ngo umuntu wamwakiriye ubanza kumusekiriza uramutarankiriza ngo urangize ugerageza kwapeza noneho hariho suti ugiye gutanga muri ya emosiyo yiwe ariko no kumubwirira abantu b'inshuti bashaka kumuha hafi icya gatanu rero ni orientation ni ukumenya ngo rero uyu muntu nubwo mwakiriye aho agomba gufashirizwa naho mbese ibitaro notama cyangwa se nyine nimba ari nawe ari ya séance wumva ko izakomeza ushobora guhita mufata rendez-vous mugahita mutangira wenda ziriya séance z'amapsychotherapie ariko nimba hariho n'ibindi bikenewe erega hari igihe umuntu aza yagize ibibazo ko twarabivuze ngo izi ndwara zo mu mutwe hari ibyo baza bita ngo ni maladie somatopsychique cyangwa noneho n'izindi bita ngo ni maladie somatopsychique ni ukuvuga indwara ishobora kuza iri d'ordre physique ariko igahita iyafekita n'ibindi bintu byo mu mutwe tukoma indi yoza ariyo mu mutwe yarangiza ikafekita n'ibindi biri physique icyo gihe rero ushobora kubimenya ukavuga ati nubwo uyu muntu ngo nja kumufasha ariko hari ibindi bintu ngomba kumufasha les orientations tuvuge nk'abantu baba bahuye n'ikibazo cy'ihohoterwa akaba violé aba babaye abusé sexuellement buriya nimba umwakiriye ikintu cya mbere ugomba gukora kuri we iyo umwakiriye ni ukuvuga ngo c'est vrai nk'umupsikologe uramwumva ukumva ikibazo cyiwe ariko hari ibindi bintu ukwiriye kumufasha premièrement ni iki ugomba guhita umugirira transfert médical akaja kubona umuganga wa muganga icyo agiye kumufasha ni iki d'abord umuganga aragerageza gukora les examens amenye ko nyine umuntu yabaye abusé sexuellement ashobore kuba yamuha icyo bita makit paper kugira ngo amuepargne kuri biriya bintu by'ama infection sexuellement transmissible aba atahakura ubundi bwandu abe atadevelopa ini grossesse no désirée kuba yatwita urabyumva ikigira gatatu wa muganga wamwakiriye ni uproduza un certificat médical iyo atesta ko wa muntu yabaye violé icyo gihe rero nimba hariho justice rero muzoja kurekurireho kugira ngo wa muntu abe traduit en justice nuko hagomba kuba hariho ya certificat médical kandi ibyo byose nuko bikorwa
muri septandezeri iminsi 3 itararenga. Septandezeri ubwo ni amasaha y'iminsi 3, 24 plus 24 ni 48, urumva ari 3 jours. Ico gihe rero abantu babizi uko bikorwa muhitamo orient umuntu kwa muganga, noneho abaganga nabo bagakora ibyabo bakamufasha daboro bakagerageza gupima bakamenya nyine ko umuntu yahagiriye ikibazo, nyuma bagaproduza ya certificat, barangiza noneho bakanamukingira bakamuha imiti byo bita ngo na kit pep atuma wa muntu ataconcevoir une grossesse atifuza, ikindi akaba atadevelopa ari ama infection sexuellement transmissible. Mu magambo atari menshi ngizo les premiers secours psychologiques icyo ziba ziviza ni ugufasha umuntu mu buryo bw'ibanze, noneho iriya etape ya nyuma 5 ni orientation. Nyuma yaho ni ukumubwira ngo genda urebe umuganga uyu, genda urebe umupsychiatre, genda urebe umupsychologue, nibagerageze bagufashe muri ubu buryo, cyangwa noneho nimba ari nawe uzakomeza kumukurikirana ugahita mufata na rendez-vous z'ijya séance. Ngizo les premiers soins cyangwa les premiers secours psychologiques abapsychologue bakora mu gihe bazaniwe babantu nyine bagize ingorane. Wakoze cyane. Hanyuma nyuma yaho uravuze ngo muhitamo umworiyanta umuntu mu bitaro. Ni ukumworiyanta, navuze ko buriya umuntu yaje afite ikibazo. Nari ntanze urugero ruvuga ko dufata urugero rw'umuntu wabaye violé, arashitse hari bamukuzaniye we nk'umupsychologue. Ico gihe wowe kuko uzi le circuit uko igomba kugenda, ntabwo ugomba kumugumana aho ngaho. Wowe uramufasha ibyo ugomba kumufasha by'ibanze, warangiza ugahita umworiyanta. Banza ugenda uje kwa muganga, muganga agukorere ibintu bitatu. Muganga d'abord aragupima, niwe umenya nyine wemeza, kandi namara kugupima azaproduza attestation médicale cyangwa certificat médical yerekana ko telle personne a été violée, voici un certificat à la main. Ibyo bifasha iyo abantu baje muri justice ubutabera bakoresha ibintu bigaragara, les épreuves tangibles. Tiwobwira umuntu ngo bamuviole, muganga atarapimye ngo abyemeze ngo bahite justice bikoreraho. Ariko noneho muganga apimye agaproduza ya certificat, ejo ni murekurire muri justice babavoka bahe bagufasha bazamenya uko baburanya wa muntu ushobora kuba yaragukoreye ya makosa. Kindi kigira kabiri rero baramuha ibyo nise ngo na makit pepe, ni imiti batanga imuproteja ku bintu bibiri. Premièrement ni ukumuproteja ama infection sexuellement transmissible, ziriya ngwara umuntu ashobora kwandura kubera ko yabaye violé. Tiyikingiye sibyo yateganyaga, wenda ntuzi ko uwo le violeur uwo moteur adashobora kuba ari umusero positif, adashobora kuba agwaye amasifilisi za brenoragie, izi ngwara zose zo mu zandukira binyuze muri izo nzira. Ikigira gatatu rero aramuha noneho imiti imuproteja kudatwita. Ico gihe uwiya birangije séance z'umupsychologue zirakomeza. Kurumva? Cyangwa zishobora kuba zitonakomeza kuko umuntu yaje yadeprimye. Kurumva? Nimba yamaze kugira depression akagira ico bita lemitisme, tari kuvuga, yagiye muri mwe. Depression yuko ko twavuganye ko ni baisse d'énergie physique et baisse d'énergie mentale. Cyo yagomba kubona les infirmiers psychiatres cyangwa bari aba psychiatre bakamutera iriya miti ituma kandi bamuramena asubira kuba connecté kugira ngo akomeze zijya séance z'amapsychotherapie. Ico gihe rero ni wowe ubimenya aho umoriyanta, ukamenya ngo uja centre neuropsychiatrique de Kamembe cyangwa ntibikenewe banza ukora ikindi kuko ububizi ubuzi circuit uko bigomba kugenda. Ico gihe ari ngombwa ko azogaruka asoje ibyo ngibyo uramubwira ati ugende numara kurangiza ibyo ngibyo uzogaruke. Ni namwe mu mufasha
kuko we n'umuntu kubera aba yahungabanye n'izo decision ntiyo zifatira ifoko haba famille haba wa muganga umukurikirana psychologue ushobora kubabwira ati no umuntu wakwangirije wagukoreye amabi arahari dushobora kumwitwarira noneho mukaba mwarateguye zijya dokima zizaservir ku masubasma yerekana ko nyine wa muntu yabaye abize nuko niko bikorwa urumva ko urakira ugafasha ibyo ugomba gufasha by'ibanze ariko nyuma ugakora orientation. Urakoze cyane, reka utubwire ikindi cya nyuma wumva utanga nyine kugira ngo turangize kino kiganiro. Wenda mu kurangiza icyo nari mvuze akamaro k'ibyo si ikindi ni ukugira ngo bashobore gufasha wa muntu wahuye n'ikibazo notion ya resilience. Twavuze resilience ko ni capacité interne qui nous permet de résister aux émotions. Ni ukuvuga ngo kuko umuntu aba yagize ikibazo gikomeye iyo resilience yiwe mutayifashije ngo ibashe guhagarara ihangane na cya kibazo ni ukuvuga niba abantu nyine bahita batambuka bakadevelopa soit ama depression cyangwa ama état de stress post traumatique. Ni ukuvuga ngo umuntu nimba agize ikibazo nagira abo yitura ya de psychologue ya de centre neuropsychiatrique ibintu byose ndabivuga nuko uja kwa muganga abo noneho barakorienta ariko izi sekuru za mbere les premiers secours psychologiques ni ukugira ngo zibashe gufasha wa muntu wa confronte n'amasituation pénible difficile zituma developa notion ya resilience noneho za mbaraga zitubamo zituma duhangana n'ibintu bibi noneho ntituhave tugira ihungabana rikomeye ko twaravuze ngo izi ni indwara zivuriwa muri kategori y'amanevrose icyo gihe umurwayi aba akiri conscient wenda ni nawe uhaye wizana kubivuga ariko iyo bititaweho rero nibyo bikura bikagera kuri bijya twise amapsychose noneho usanga ko zo umurwayi ntaba akiri conscient bishobora kuba ari chronique bigoye gukira. Rero abantu bose iyo bagize ibibazo nibitura abantu ya de service habilité zibafasha nibabiture nibagende muri ariya masantere bazobafasha no ku bindi bitaro buriya abaganga barabizi niba batoba bafite abapsikologe ariko kameme isave izo kuru wenda baza baziga baba bafite amakuru no kumenya aho bubahoriyanta ariko ikindi no kubwira abantu ko igihe abantu bagize ingorane nibareke kubihisha nibareke kumva ko seditabu ntibyovu umuntu niyirukire kwa muganga hari ibyo bamufasha iyo ageze muri periode ya septandeze itararangira uwo muntu baramuproteja sida uwo muntu baramuproteja kuba atabyara umwana adakeneye baramurinda ziriya ndwara zindi zose zishobora kuba zafatira nico gituma umuntu nimba agize icyo kibazo nimureke kubifata nitubivuga hanze nibigera hariya bikamenyekana uyu muntu azoba stigmatize igisebo n'ibindi oya mwebwe nubwo nibyo mvuga ko tugomba kuba tubikora mu buryo bw'ibanga biri confidentiel ayo ni amakuru atagomba kuja hanze ariko nibakora ikintu cyo kugira ngo babashe kuja kwa muganga babafashe kuko nibarangara bakavuga ngo reka babiceceke wa muntu muzoba mumujije amahirwe yari kugira kuba to kwandura izo ndwara kuba to byara izo ndadakeneye ibintu byose mukeneye kandi ikindi haveho ga na cya kintu cy'umuco wo kudahana kurumva bazavuga ngo tere violence ya notre complice guceceka ihohoterwa rimwe rikorerwa abantu nawe uri complice kuko mu mategeko hari icyo baza bavuga ngo la non assistance d'une personne en danger est un crime umuntu ahohotewe ukabibona ntugire icyo ukora umuassiste umutabarize ijya nawe ni crime ni icyaha gihanwa wafatikanyije n'ababikoze byinshi ushobora kuba udafite imbaraga zo kugira ngo umugwanirire ariko hamagaza intervention la police hamagara abandi bantu inzego zibishinzwe utabariza umuntu icyo gihe rero nitugira umuco wo kuza
twumva ko ibintu byose biba byakozwe tutagomba kubigumana ngo tubihishe dufite uko twari gufasha abantu barahura n'ihohoterwa, abana n'abandi bantu n'abakuze, ariko nimba bibaye presipitevu kwa muganga, abaganga bazobafasha, ariko kandi n'iyo mico kugira ngo amabi akorerwa abantu ashingiye ku gitsina hagomba guhagarara, kandi guhagarara nuko abantu badenonsa, leta yarangiza abashinzwe amategeko bagahana ba bantu. Iyo abantu badahana ni ukuvuga ngo bijya bintu birakomeza bikaba ni nk'aho babihanguye, ariko rero iyo hariho justice ihana bituma abantu batinya, sosiyete zacu tukazibamwo abantu badahohoterwa. Turakoze cyane, turagushimiye cyane muri iki kiganiro ciza uduhaye, ubufasha bw'ibanze bw'umupisikologe urabisobanuye neza, rero turagushimiye cyane. Murakoze. Ubwo noneho nakagaruka n'ubutaha uzongere kandi utwitabe.